Yaphendula ndathi hayi inkosi ngicela ungabisahamba ngoba abazukholwa into enibaxela yona and apha kumandi andifuni kuyapha. Yebo. Inkosi yavele yandihleka kakhulu indibambe emagxeni yahleka yathi yaphuma inyembezi yaba seyithetha. Yahleka yazaphuma inyembezi. Inkosi ihleka ngalolo hlobo. Yahleka inkosi tata ngumuntu kaloku. Hey. Kunabantu bakaThixo abahleliswe phansi abagcwele abathe qhu tata. Yobaningi. Bagcwele izinto zikaNkuluNkulu bayafofana bahlaliswe phansi ngabadikoni. Yebo. Ndivama nabantu abathetha yabathi hayi izawuphela neyakhe kudala izinto ziqala la. Yabona lento? Okay. Izawuphela kudala abantu beziqala izinto. Ibe seyindivusa inkosi. Before that. Pastor Gino Jennings invites you to join us for our first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena, 29 Bertrams Road, New Doornfontein, Johannesburg, 2094, South Africa. Services are Friday, August 7th at 5 p.m., Saturday, August 8th at 4 p.m., and Sunday, August 9th at 11 a.m. The first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena. For information, email fc.johannesburg@fcooljc.org. Welcome once again kwikota to media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonga nje presence yakhe kuye osiguidayo osiholayo nje kukho konke. Siphinde sibingelela abangcwele kwizindawo zonke sanibingelela nonke la niqhamuka khona. Konke nje umuntu sambingelela. Sibonge nje ni subscriber, nikhulisa la ekhaya, niphinde ni like ni comment futhi kahle kakhulu. Siyabonga nje bazalwane. Kumuntu oqalayo ukufika ngizothi siyakwamukela. Nje ungasashintshike ungayindawo ungaphinde uhambe la ekhaya nje sikhuluma indaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sinama channel members ke la siyabonga kwabajoinile isupport enenzayo bazalwane nje nayo yonke enye isupport evele eceleni nemikhuleko engiyohlezi nje nginibonga ngaso sonke isikhathi. Siyabonga nje kakhulu. As usual ngihlala ngekho ngedwa nje nani niyabona njengokujwayelekile. Ngeke ngisasho ukuthi niyeke ini manimbona. Ngizobona kuma comments ukuthi niyeke ini. Yebo sino sisuna umtha ukhona namhlanje ake sikwamukele sibonge. Okay, ngicela ubulisa umngcelo khona phakathi kwethu bazalwane. Amen. Yakubulisa dad nomsabasa. Amen. Ndibulisa bonke abantwana bakaNkulunkulu ezizweni zonke ezibukela ikota to media. Yebo. Ogogo, omkhulu, omama, otata, odadewethu nabafowethu abefundisi, obishopi. Yes. Abadikoni. Yebo. Can babulise today. Nabadikoni guys. Yes. Yes, bonga abantu abatsha egameni lika Jesu waseNazaretha. Yes. Ndiyavuya ke bazalwane uphina ndinibone namhlanje. Amen. Amen. Hayi cha siyabonga nathi ufikile. Kuzosha amabhodweke namhlanje. Akho kwamabhodwe ezawutsha. Kwabaphekayo. Namhlanje short nje. Sabubethi isiqephu sithi. Sivele nje sithi straight to the point. Yeah. Okay. Yebo. Sizobonga. Okay, anginikele. Yeah, sorry tata. Bazalwane bekumele bakudala ke senzile la kodwa sicela ukuxolisa nobaba. Yebo. Ngoba sibe nenkinga siyasavelelwa yinto eniyaziyo nani kwathi ukuthi last week asizokwazi sizohamba siyophelezela umhlobo wethu uphindile. Amen. Yeah, sihambe kahle safika khona. Amen. Amen. So sathi ke namhlanje masingathatha ithuba elide singabongi kuni. Yebo. Ndiyanazi nisoloka amehlweni wajongise izintabeni. Ukuva nje. Hayi ke namhlanje akhonto etheni sizobulela kuphela bazalwane. Yebo. Ezinye ziyawuphinda ziphinde zize. Anayo nenye indaba esemqoka manje kuzobonga.
Okay. Ngizoqala nibonge ke bazalwane. Yeah. Qale nibonge i-team yethu into kanene le In National Prayer National of Prayer of Repentance. Repentance. Yep. Yes, yonke i-team kusukela kumkhulu. Sonkulunkulu wasisiza ngomkhulu wethu Yes. Baba Sithole. Amen. Uyasibona nje siphithizela. Yena uyazithulela Nkosi yami futhi nguyedwa omdala. Yebo. Siyabonga mkhulu ukuthi masikhala uvela utsibe uzofika. Yes. Sibonge nabanye ke bazalwane project manager abathandazi siyanibonga kakhulu sisasendleleni Yes. umsebenzi awukapheli bazalwane. Yes. Mela singanibongi ngoku futhi nina. Mela sinibonge after 9 provinces. Ngoba sabonga ekuqaleni masaqala manje sesaqhubeka kuphela. So sibonge after 9 provinces sesibonga le team angithi ukhuluma nje ngale team le ye National Prayer So yes. yona sayibonga kakhulu ngoba sawuthatha i-hour netata sibonga. Yazi nje sawuthatha i-hour lonke. Yebo. Sibonga nje sisho nje sithi nje masimbongo umlapho eyedwa nje sithi uMr Mlapho sithi owazalwa ngedate so simchaza. Yebo. So siyabonga ke bazalwane sibonga abantwana bakaThixo abanendlebe ezimamela ezimvayo uNkulunkulu. Yebo. Yebo. Ngoba uyazi that inkosi mayiqala ukukhuluma lento ndalwa nayo ngendlela esisimanga silwileke nenkosi. Ndilwa ndithi undithuma into engazi understandwa ngabantu abantu abandazi nasephupheni. Ufuna uyonithukisa ngelizwe lonke lomhlaba. Yabona ke tata ke inkosi yake yathetha ke kudala. I think ngo2015. Yebo. Ngelishwa lethamsa nqa ndiyiphethe ke lo ncwadi because iyacaca mhlawumbe bayelo xesha. Okay. Apha inkosi yayinthathile ke isithi mandiyothetha ngalanto yokuthandaza kwesizwe, pray for my people, pray for my ndandikhe nakhuluma ngayo. Apho nandihambe nenkosi ndilandwe kuMichael. Yazi yanibonisa nesidlo the last supper. Yes, yes. And then ke ngoku ndithi kwindawo yokugcina ke manje sesibone yonke into ibe sethi uma ndihambe ndiyilweke mina ke ndithi anisaphindeli pha ngoba phaya aniphethe kangakakuhle nasebandleni lama understandeki. So wawulwa uthi awusabuyila emhlabeni. Oh okay. Ithi anisazubuyela lapha ngoba ndiyathuka nokuthuka apha abantu understand. And then ke inkosi ihleke ke. Ebese inibambe emagxeni bese iyathetha ke. Iphethe yazi le yancwadi encane. Ibese ngixelela abantu emandiye kubo. Ibabize ngamagama. It was 2015. 2016. Yeah. Ingxelo ithi hamba khangela uSibusiso Zikhali. Nomkhangeli Matomela. Ngabo abantu abayi understanda lento. Okay. Ngokwenene mina ndabuya ndafika kuba utata nawe esekufutshane animazi nalo Sibusiso Zikhali. Hayi ke utata ke waphendla wakhangela. Kwakhona intombazana enguthabisa Vana. Okay. Thabisa intercessor Vana. Owathi xa ndihlangane naye mina ku-to go. Okay, kusesekhona to go. Yebo. All right. Animazi noba usekhona nalo ntombazana kodwa yaba nobele kumuthabisa intercessor Vana. Wathi khuluma noma wami uSisikhanyo. Okay. Ay nambhalela uSisikhanyo kwi-inbox ye Facebook. Zange ayijonge noyijonga leyo nto. Hayi ke ndabona kuba naye ayikho lento. Kuba uthi uthabisa Vana ubaba lo ndingamfumana manje khulume naye mhlawumbe uSisikhanyo anihlanganise naye. Okay. Hayi ke ndabona bayike kaniphendule mina uSisikhanyo. Yeah. Lahlala. Ngelo xesha mhlawumbe nabo bezawuhleka because nanisemncane kakhulu. Yo inwawezathi into nale nkulunkulu.
mhlambe naye utata uzikhali wayenovela abale ngoku xa sendimbona because ndandicinga uba ndandingamazi bangulo, in fact ndandingaziqhelanga iintshumelo zentente mna. Ngoku lo Sibusiso Zikhala ngimazi. Kwathi xa ndithetha kwathi hayi ngubhishophi, ayinguSibusiso ngubhishophu Zikhali. Hayi ke yabithi inkosi mandam ndiyothetha kuye lento lenda ndiyithetha la eyokuhamba lama provinces. No, leyo kubana kuthandazwe ngeSouth Africa. Kuthandazwe, okay, yes. Ngoba yena embeke ezombingeleli. Yes. Okay, ndafika ndayithetha kuTata Matomela. UTata Matomela ke ungumuntu othi xa ifumene into ayilandelele. Wazama utata wazama wade wafumana umama uSithole. Yeva? Okay. Wafumana umama uSithole lo kaTata uSithole uJobe. Mama uSithole lo manje sithi hayi ndizawumane ndisithi hayi ndizawuzama. Hayi ndizawuzama. Wathi utata wathi masemyeke noba akafumaneki. Sabe ke siyamyeka ngo2015 2016 ke ngoku. Yebo. Hayi ke ndaqonda ba yo. Yazi lo baba ndiyambona ke eziTVini kodwa ndimfumane. Omnye ndathetha naye wathi kufuneka wenze appointment. Mhlambe appointment yakhe yawuthatha uyawuthatha inyanga. Ufuneke uphinde ke ngokuphinde ke uqala uhlangane nabantu bakhe. Wathi utata inankinga as long simfumene simgqithisele lento. Kamna uTata Matomela usaphila ndithethe intsomi yami apha. Nansi lapha ikhona la mandikufundele baba. Okay, yes. Enze baba bangathi wo hayi uhambe bamba abantu. Uhambe bamba wonke umuntu lambonayo. Kwakungoko ke. Yebo. Uyalibona edlavula lencwadi tata. Kudala ibhala. Uyalibona? Yebo, futhi ifundwa. Abanye beyiba. Hayibo. Sabeke bayiba wayithola futhi. Efumana. Yo. Hayi cha. Andizuyifunda yonke nje ndifuna ukufunda kule ndawo. Okay. Ngifuna ukubonisa idate yakhona. Yes. Uyayibona bayihamba yonke le. Impela futhi ibukeke yinde. 25 February ngo2018. Yebo. Ayiyo le. Nobelnye iphepha liko. Ku2020 lo. Ngo2018. Ngo2018 oqala kwayo. Yayibona into? Koske yathetha imani imka jokhona iphepha la. Elilahlekile. Yeah. Ya ithi ke apha ndithi ke ngizawuqala ndifuna indawo encane apha. Ndeva inkosi ithetha nami sithi ngoku kumele uba uhambe ke uyobaxela konke ndikuthume khona. Apha ndilandathi hayi inkosi ngicela ungabisahamba ngoba abazukholwa into endibaxela yona and apha kumandi. Andifuni kuyapha. Yebo. Inkosi yavele yandihleka kakhulu indibambe emagxeni yahleka yadi yaphuma inyembezi yaba seyithetha. Yahleka yazaphuma inyembezi. Inkosi ihleka ngalolo hlobo. Yahleka inkosi tata ngumuntu kaloku. Hey. Yaseyithetha isithi Khalipha kaloku mntanami angeke ukwazi ukuhlala apha ngoba ndikunike umsebenzi oma uwenze ngoko ke awukawugqiba ukawuqali kwalo ndikuthuma wona. Hamba mntanami uzophinde ubuye xa sele ugqibile. Phaya and ungakhathazeki ukhona umuntu oyokholelwa kwinto endiyichuleyo kuwe futhi ke bonke ababhilonga kwikingdom yami baya kukukholwa. Hamba uye kuMatomela Mkhangeli nakuSibusiso Zikhali ubaxelele ngoba ngabo endibachongele ukuba bakuzale. Ndathi ke mna kwase ngicela usele ndihlala nawe apha kunzima phaya and animazi nalo Sibusiso Zikhali mna futhi ndiyoyika ukutsho ebantwini bawuthi kutheni uxelele mna. Ndimncikanga kutheni ungathumi abantu abaziwayo okutsho kuMatomela nakuZikhali mhlambe bona bayakuviwa. Ndatsho ndilila ndicinga izinto inkosi ezininzi endithume zona azahoywa. Yandithatha inkosi yandibeka esifubeni yathi wena ngumkhonzi wami endimthandayo ngenxa
nangenxa yokunyamezela yabona Naomi bumnandi bam ndiyakuvulela masango butyebi ndiyakunikeza nabantu abayakumamela bayakukuva awukuphinda ukuthiwe ngohluphekeleyo ngicela ustopha kuloo ndawo. Amen. Yebo. So ke ndamkhangela ke ndabe ndiyamncama bathi abantu ayakabonwa kanjalo nje uBishop. Khona nguwe lo uthunyweyo okanye ngutata Matomela? Yeah. Nathi ndim. Wahleka omnyusisi wahleka walala ngomqolo wathi uwe lo uthunywe uBishop Zikhali. Nathi ke mina ke ndithi hayi ngoBishop Zikhali lo ngusibusiso Zikhali. Ewe nguye kaloku lukhuluma ngaye. Hayi ke batsho bendikhangelela ilento into kanena isermon zakhe ikhona le isithi ndilibele ke manje kodwa nandiyithanda ukutsho ke ndabe sendiyaqala ke ndiyamlandela. Okay. So ke andamfumana ke but ke ngoku kulena ke ngoku ilento assignment. Yes. Ayikhange ngithumele kuBishop Thile ayinthumelanga even nakutata uMatomela. Kwaba ndim othi mandimxelele ndisendleleni. Okay. Baba yahamba ndiya eJoburg ndathi content ndifuna ukuxelayo. Ndabe ndiqonda manje ndifuna uqala kutamncediswa ngihamba nami somkhangela kakuhle lo Shabangu inkosi ekhuluma ngayo. Ngoba inkosi zange ithi manikhangele umuntu. Ndaba ngazama ukuthi mhlawumbe zohamba nomama okanye ngicela uTamnci. Yathi inkosi nje hamba straight ubheke kuShabangu. Yeah. So ke ayizange intokhombe emntwini this time. Yeah. Ongomnye yathi mandiye pha kulo muntu endithuma yena nguye ke ozoyiva lento endiyikhulumayo ozokwazi ukuyisasaza ifike ebantwini lento. Yeah. So njengoba ndithetha lento ndisendlala kolihlobo baninzi abantu tata inkosi endithume kubo ngavumele ngenxa yengcondo andazi nantoni but ke kwacaca ubana anawulunga umaphambi kwabo. Yes. But this time inkosi ke yaba ifavor yatsho yathi ndakunikeza ifavor ke kule game. Okay. Yes. Hamba uye kulo baba. Hayi ke nyani nami ndafika nawe usmile apha ndafika emntwini nyani othanda indaba. Wangisiza uNkulunkulu. Yeah. Wasiyam olambela indaba. Yeah. Yabeke sengiyancedakala ke. And ke ngoku inkosi iyangixelela futhi ba no nomthalento ayisiyo ayo lo bandleli. That is why ndingathi ya ku Bishop bani. Yebo. Yi-movement yami emuvayo for as provinces. Ndizawuchonga ndimchongayo. Yebo. Ndibese ndisto akhoza uthi ayike mna ndikhona. Yebo. Ndimoshumayela apha ndichonga lowo endimchongela leyo nto endimazi ubana ufit for lonto. Yebo. Yiyo lento ingenabandla phakathi inabantu bakaNkulunkulu ngoba ukuthandazelwa kwabantu bonke base South Africa not ibandla. Yebo. Ngoba ithi inkosi siye sabakhupha abantu bayo. Sekukhona into ezinto ezininzi kanganje ngoba siyazikhetha thina silibandla. Ngoku inkosi ifuna bonke abantu bathandazelwe abavumayo ke kodwa. Yes. Ayinyanzelanga umuntu. So siyabulela ke bazali yazi data imost yabantu abaninzi kulomthandazo bangabantu abangasena mabandla. Yes. Abazihambela nje. Abathi ndaphuma mina ecaweni yami. Bayakholwa bona. Phela nje baphuma Bayakholwa inkosi baphume bathi ndagxothwa mina okanye. Omnyathi hayi mina azange ngithanda umfundisi ndabona make ndiphumle. Yebo. Uthi ngokuxa ungathi uba makuthandazwe phi mina ndiyoma ngoba ndifika pha ndikhalele nezaveki nezanyanga bendingakhonzi. Ndikhonze endlini ngoku kuhlangana nabazalwane kundenza ukuthi ndikhuthazeke. Amen. Ndicela ukubulela abazalwane eSouth Africa yonke. Yebo. Bomama ndabona ogogo pha abanenduku. Omkhulu bethuna bejikeleza intente bethandaza. Yebo. Abantu bayayithanda futhi abaxelelwa umuntu abantu kula nkonzo bana hlalani phansi kuzawuphakama uSMC ufika sebeyiqhubha abanye bengaphandle abanye bengaphakathi abanye beguqile. Andiyazi into eniyenzayo nina.
amakholwa lawa andiyazi into Hey. eyenzayo kule nto lamthandazo Yo. ndafika early ke mna tata but imoto eyindihambisile yandihlisa ezantsi kwanyanzeleka uba nyuke ke ngezinyawo yebo kodwa ndathi ndisiva ndisithi ndathi hayi yandithi sasile nobhuti kuqala but ndandingasekho sure uba ujikela ngaphi yes kodwa ndeva ingoma walo tata ayiyo le ndawo ikhaza abantu ndathi yiyo hlisela ndinyuka ke yes afika abantu sebekhale bakhala andikaqali ke mna hayi ke wafika uThixo wethu safikela uNkulunkulu wethu Hey. ebethuni imandi into ephaya yo kakhulu imandi into ephaya uzilibela noba ungwakwamboneli uzalwa ngubani yo abantu bayadambalaza phaya hey ndiyamsaba ongekayo kusathiwa sukuza wena yo baze badlala ngaye loyo uyazi uzwa usangena ngegate like usaya lapha ebantwini uzwe manje kushintsha iatmosphere ukhona into ngathi uNkulunkulu vela ahlala kashintsha manje asuke namhlanje ezulwini masiyohlala emthandazweni yo I think yahlika andiyazi into ephaya mina ndalila ndisabuliswa ngabantu besandibulisa ubhuti wanikeza ifoni because abantu bafuna ukundibulisa ndiyalila ngapha ndazima ndililela ntoni ubhuti uthi phendula ifoni bangathi uthetha nefoni nami ndimane nsithi yebo abantu bandichwechola bafuna ubhuti liyabangela bangafuni ukunikeza ifoni because ndiyalila andikangeni phofu yebo hayi ke so ke bazalwane waqhuba ke umthandazo futhi ngendlela kaNkuluNkulu wathi kuNkulunkulu kwigame yesibini ndandikhe inkosi yathi banithandaze elisikisiki ndibiza umthandazo elisikisiki uhlanganisa nenkosi ke tata kwange 18 kaJuly 2024 2023 yeah but lo wamthandaza inkosi yandishouta after wona yathi ngoku into enzileyo wena uye wahlala eBhek abantu bazenzele bengalidwa ndimi because kwakhona emso wakhona kukho bekizwi ukho 1010 in fact ndandingabazi babekhona abantu inkosi yayibatyumbile but ndaphakama mna even kwa uku-introducewa kwayo laa nto kwadlalwa iVN endandiyithumelele uTata Khasana zandiphakamema hawu ngiyakutshela wagcina nje ungaphakamanga ndaphakama xa kuthiwa mandizovala okay mandizothandaza kuphela abesenya yathi ke inkosi ndiyayicaphukela le nto yokuba ndikuthume into ugqiba uhambe inyawo zakho zihambe emva wena unyothe emva xa ndikuthumile ndifuna uyilide le nto ndithini enze kubana xa kufuneka kuphunywe ngokukhawuleza kuphunywe ingabe khona izinto zabantu omnye mhlawumbe ucinga ethile omnye ucinga ethile yenza le nto endikuthume yona kuphela yebo yeso kwanongoma nakwanongoma zange kuba ndandisesaba nale nto yoluphawu uba luzawuvela phi noluphawu nkosi yam nam tata laa nto yolapha kwakuthiwa liyafika yakhe yandifikela uba mhlawumbi lungavela ndijongile although ndandigcwaliswe inkosi kodwa ndithi hey bangathi kanti abantwana bakaNkulunkulu kwakhona iVN yotata waseSwazini yayisithi ningalinge niye kuloo nto anazi nobuphi ngoku yazi ngiyamkhumbula loyo sengamkhohla kodwa bese ngimkhohliwe ngimkhumbula ngobuso manje kodwa yabona andilibali indaba yakwanongoma le VN eyayibhale ukuthi send many times kusithiwa ningalinge nolubeka unyawo pha yes mna ke ndafonelwa ngiphindile nkosi yami wathi wesi sinomtha mna ndilahlwe izitshomi zami bezisithi siyahamba sesilungise imoto azisahambe sithi zoyika uyokufela pha sisiwami ngabe siyofaka uphawu ngoba ndiyafuna ukuya pha mna ndimnxanela uNkulunkulu ndathi hayi andazi ndicinga ubana uba uyesaba ungayi nami endiqonda uba hayi andilazi eliphaweli kuthena abantu belikhuluma oluphawu hayi futhi babelazi babelikhuluma and then ke ndaqonda uba hayi makhe oluphawu maliqale pha kumamkhole kaMkhethi akube
Yo, uyahleka la ekhona. Ubali uyaqala Yebo. uphawu. Maliqale pha kuye nguye omdala mani emsise yena lo kakhulu. Okay. Ake kuze kube namhlanje zangalichole inkosi yami. Yebo. Abantu they don't understand ke ubana imfazi sayilwayo phaya. Leya ntaba. Before ke bafika abantu. Yes. Ndawo nendawo bethunana ekuthandazwa kuyo. Sathane uyabuya xa sebona bana kukhona izinto azohlala njengomana wayisithi umntwana esithi yayindawo babethandaza kuyo le. But hey into endayibona phana asemahle sasithandaza ubusuku bonke ndakubalisela ke. Yebo. Yes. So awukwazi uvela ufike ke endaweni ufike nje ube sokuthi uyathandaza funeka kuyogecwa. Before abantu uvulela abantu bakaNkuluNkulu bazohlala kuyona. Yebo. So kulena yasengcobe yathi inkosi ke ndaba ngacinga ngale ndaba yalenye ukuba what if iyavuka wathi omnye uyibone indiginya omnye uyibone isisiphopho yandibotyozela endlini. Yo. Ndaqonda ba hey ngalamini kukhona isiphepho ebusuku yakhumbula tata ndandithanda nisehla nyuka ndipheyisa pha ngisesam ndandicinga izinto ukuthiwe izawufika before olwasuku ibotyoze yonke into iginye nami. Yebo. Hayi ndaqoba mina ngeke ngiginywe mhlawumbi kodwa ke mhlawumbi yabo bakhona ababotyoza abaze bezozithandazela mhlawumbi abangaqinanga njengami kuba ke mina nawuginya nyoka. Yebo. Senjoba noba inyoka etheni tata ehlala elwandle etheni ayinobiyoyika nje ukuza kumana uginywa yiyo ke. Yebo. So ndandisoyike ndiloko ndisoyikela imiphefumulo yabantu. When uqalwa lemithandazo tata sube kuqalwa iwongo busathana akafunanga ezinto zenziwe. That is why abantu besitha yikho lento beyiphikisa. Yes. Ungoba isindisi imiphefumulo yabantu and ke ngokabuye ngosathana aqonda bana andifuni ukuthi cwaka makuliwe bakuyaliwe because uchukunyiswe izinto ebecinga bana kwawude liphele iphakade zingachukunyiswanga. Yebo. Yeva. Yebo. Ngokwavela ke lo mgqodesho nami ndingafuni ke silwile nenkosi. Yebo. And then ke inkosi ke yandilida kulomthandazo nabantu abantu bakaNkuluNkulu bayamthanda uThixo. Oh kakhulu. And awumnye ke ngokuyandihlekisa omnye xa ndibulisa uthi itheni iphuma. Ndithi kanti ubuzawula lapha wena kwelibala. Hayi nomthisi nomthi ngathi khawulezile sesikhalipha. Ingadidi yabona i5 hours lesihle lapho uthi mina nifike eqala apha kodwa ngathi andikaqali ndithi namfondini so ufuna ulala apha. Yebo. Next time ke bazalwane mhlawumbi inkosi yaliveza ithiwe lokuba mhlawumbi kibe i3 days ngoba ndiyanibona bandifuna uyeke ukuthandaza. Siqale Friday yotshona. Hey. Ngoba ndiyanibona ba niyamthanda uNkulunkulu niyamthanda uThixo nini. Kakhulu. Ndicela ubulela ke bazalwane ndiphinde ndizawumane ndibulela ndibe sendilungisa tata. Yes. Uyabona njengoba sasiyene kwanongoma besinayo umntwana osikhulumelayo. Oh yebo. Kwizinto ngezinto enaye ke notata wase rhulumente onobehamba naye. Yes. Yabona. Kule game ubhuti ebehamba yedwa mina ndazi noba kubethwa abaphi mina ndibona nje abantu begcwela nanoba kudityaniswa into kwahlaniswani ndibona nje abantu befika. Yebo. Ofitsha ubhuti yandichazela yonke into hayi ke siya kwindawo ethile kufuna amaphepha athile hayi bathi kwathinti inqoma we andiyihoyanga yonke lonto makenze lento ebethe mayenziwe. Yebo. Yazi ubhuti mlapho uyasebenza Nkosi yami lo wababa. Kakhulu. Akalali. Of ifone afona uyalwa kwabanye uyathini kwabanye ababonga abanye abalwisa. Yebo. And akekho umuntu ebenokwazi ukuyenza lento bazalwane akekho mina ngebenza uthi ondilwe naye eqala ndivele ndivale kwalo project ndiyeke yonke lento le. Ndithi Yehova zenzelele ndibandilwisa laba bantu. But ubhuti lapho uhlenyuka athi ayizayiyeka le ndizawuqala ngapha. Umvesithi siswam guess what? Ndiveni qombaza indaba ezimandi ke ezo. Yebo. So ubhuti ke ngoxa efika khona pha because wefuna ke ibe sebaleni lesikolo ngaphakathi kuzoba safe. Yes. Kuba sancedwa ngubhuti bethuna ekuthiwa ngubhuti Malibongwe nekomiti likomiti manzi ithi iforum esincede ngelandawo. Oh yes. Omama bakhona Nkosi yami khona umama ofikileyo mvezobuzo kuthiwa nguye lo wezana lo wathi hey nansi into ifika singayekini bhuti. Yeah. Wase sukuma ubhuti Malibongwe nobaba lonto imlibele
bahamba bazama ukwenza yonke into. Kwezi zinto ke bazalwane ndifuna ukunilungisa. Kwezi zinto asivele sifike nje sithandaze. Sifike emhlabeni wabantu abane principles nemithetho yakhona. Yebo. Yaqonda? Anawa unothanda xa unovele ndifike kwakho ndivele ndishaya igubu lami thandaza. Okanye ndibethi unibone sendifika ndingena ngegate ndibeka ikeyboard ndithandaza ndingathethanga. Yebo impela. And ke ngoku xa ndizawuvele ndize ke ngondizothetha kuza ndichazela ba hayi sukuma ngapho. Leyo ndawo le inamatye. Awunyukele ngapha. Yes. Iba njalo ke nakuthi asivele nje sifike sivele sifike senze leyo nto. Yebo. Uyabona ke engcobo tata safika negama inkosi esinike lona. Eva. Yes. Yasinikeza inkosi igama. And then xa sifika ebukhosini ngoba inkosi ithi amakhosi ayathanga awakhanga ehlonelwe. Yonke into ayitshoyo masiwathobela athi siyalive igama ligama leBhayibhile. Yes. Sicela uba nelethu nathi sithi kuse Elion eThembeni. Babe khona bebevuma Nkosi yami but kwacaba nyani kuyafuneka inkosi sizinikeze ithuba lazo. Yebo. Ngoba kukhona abangazokwazi nokuse Jehova Elion. Yebo. Bathi makube seThembeni. eThembeni. Yes. Yathi inkosi bayeke yini. Ngoba kaloku ngumhlaba wabo lo and nina nizobaqala apha. Yebo. Kodwa ke ningabavumeli balithiye ngumuntu. Yes. Bangabiza igama lomuntu bathi ukwakhalipha. Babanye sebayisithi ukwakhalipha apha khawufana ucinga ngwangapha empangci into obizwa abanye bebesithi kuse mandiyazi ba elinye igama lalivelile but lingathiwa ngumuntu. Lingabi negama lomuntu. Lingabi negama lomuntu. Yathi inkosi bavumele. Sathini ke? Sathi sithunyiwe tata kufuna siyithobele lento esithunyiweyo. Ngoba inkosi inembeko. Yebo. Yazi tata inkosi inembeko ndiyababona abaprofeti bagezayo bangenazimilo. Yes. Yes, sizayithetha lonto andiguli njengoba ndihleli ke apha ke bazalwane. Akho ndiyemkile apha ezinto endizikhuluma ndizithetha ngesenses right. Amen. Yes. So kunento ke abazalwane abaye bayikhalazela ake mnyanga abakhalazela ukuthi bona bathandazela kwi-open space. Yes siyavuma. Kwi-open space imbangi yoba nithandazela kwi-open space kusentabeni. Yes. Sithe masifika eKapa kwindawo esizamleyo zonke tata. Ayikho indawo ebenzima njenge-Cape Town. Bekusiliwa pha ibandla lizithulele lizithele tu Nkosi yami. Sisehla noBhuni Malibongwe nalaba forum yakhe basikhangela yonke into abanamoto Nkosi yami. Omnye wade wachanga amanzi ngoba ungxamela ukuthi uba asihlangabeze sikhangela iUber. Abantu ebesicimana bangasisiza abangumziba kaKristu abekho. Ngizayithetha ke lonto ke. Yep. Ofisha inkosi yayitshilo ke yathi ibandla lehlukahlukene. Ngoba ibandla lonke likaKristu. Yes. Lizinhlaba zahlukana. Yebo. Ngoba bekumele babazalwana xa kusithwa kuthiwa kubhekwe endaweni ethile amakholwe emengenyawo. Yes. Akhangele le ndawo kodwa ke apha eCape Town Nkosi yami kube nguBhuni Malibongwe neforum yakhe. Nomama uJenini. Mama Jenini ngasi kubonge Nkosi yami. Mama Jenini ke yena kuhleli ngokuposta ngokukhumbuza abantu. Yebo. Uthi wathi ke kulanzeka ku live haya kangomama ungusisi. Mina animazi ke ndithi ngumama Jenini. Uhlele ngokukhumbuza abantu ababhoxayo abalungise kahle umntana kaJesu Kristu ebabizele emthandazweni eposter esithini thathu sizothatha inansikabi podcast ayinqumle ayilungisa thumelela abantu lo mama lo usebenzile. Amen. Ulibandla liphelele Mama Jenini uNkulunkulu makakusikelele kuleyo ndawo uhlala kuyo nalo ndlela uhamba kuyo abe nawe wenzele umsebenzi omhle. Yebo. So nguyeke bakhona ke nabathandazi but ke bebethandaza ke bona bengavelanga kuleyo ukuthi kuthweni. Yes. Kodwa abantu bebephambili nguBhuni Malibongwe lo. Yebo. Ne leadership yalento. But ke kwakuphuma into ba asizokwazi ukhonzela esikolweni ngoba bazange
laa ndawo bakhe bayinikeza abantu, ndaxolisa abazalwane, Eh. bayinikeza abantu. Ngoku kungcono sinikezwe ibala eliya, I-ground, yes. i-ground. Ngoba uba mhlambi ngoku uprincipal angasinikeza laa ndawo yaseGrondal, ngangathi uyakhetha because angabanikeza abanye abantu. Yebo. Kwatsho ukuthi ke la Grondal nebala likufutshane, uthi ke ubhuti bayadlalela nebhola kulo. Yes. Yes. Intona ke ngoxa kusiwa kwamasipala, umasipala uthi ngeke ndinivumele nikhonze kuyanetha lapha Yes. without intent. Nimvule nganetha anytime. Yes. So siyanivumela, siyayiva into enitshoyo, nisayine into ezazisayini ngazaziyo noma zintoni ke mna tata. Andizazi bazintoni. Yebo. Kodwa sininikeza xa nizawuba nayo intente, abantu bazokhusela noba kunetha kakhulu na ucukana ngaphakathi at least. Yes. Ningasele nibe sempengempengeni ngabantu bakamasipala aba. Yebo. So asikwazi ukunivele sinivumele sithi khonzani empengempengeni. Ndayifumana ke iVN yakho Nkosi yam tata, yomama wakhathazekayo sekaphakathi. Sorry wethu mama, nathi sayalwa Yebo. ngabasemagunyeni Yes. ukuthi masibeke laa ntente kwindawo uNkulunkulu afuna sibeke lona. Kuloo ndawo esinikezwe igunya ngabasemagunyeni uba masenze loo nto, siyokwenza loo nto into esiyifuna ngumthandazo. Yeah. Sukude mntana wabantu ude ube nencilikiti ngoba kukhona intente. Nathi sasifuna ubana ingabikho intente kuba ubhuti wayijonga kudala ndixelele iweather wathi akuzunetha, but bathi bona makube khona intente. Kune procedure yabo. Bane procedure yabo bekhona intente enze ubana makuhla izulu kunetha la abantwana babantu banganethwa. Yes. No xa ke ngosasigcwele abanye bengaphandla ndazi bayizawuthina because la ntente yayincane. Yeah. Of which kuNkulunkulu wenza njengoba wayethembisile ukubana akuzuba khona mvula, yabona. Yes. Kodwa ke sanokukhathazeka nide nibe nemimoya ehlayo nenyukayo, ninyukelwe zipressure, thina senza loyo nto ekuthiwa masiyenzeni. Yebo. Ya siyabulela ke bazalwane ngaleyo nto. Okunye ndifuna ukuphinda ndikulungise ke kwakhona bazalwane, njengoba nasikhonza ndiyabona ke abantu abaninzi andiyazi ibe kanjani lento, but niselo nisibelesele ngendaba ye-keyboard ukubana i-keyboard ikhaliselwani kwathini. I-keyboard isikhonza ngayo. Yebo. Kulaba abakhala ngayo because akusibo bonke, yilabo nje those few. I-keyboard sikhonza ngayo. Yebo. Dada ka ukutyhile pha indumiso 100. Yebo. And bavele ke bathi hayi leyo oyishoyo iku Old Testament ikuphi kwi New Testament. Batsho Akutsho engangikhuluma naye washo kanjalo. Angazi ukuthi iBhayibheli leli siyalihlukanisa yini. mina basike Old Testament ayilahle. Ngoba ngendlela abenza ngakhona. Niyabhidisa bazalwane. Yebo. Hayi 150 tata. Ndicela aba be-New Testament basike elicala. Balahlele ngapha. Yebo. Yeah. Uthiwa apha ke sisilungu esibethuna. Yes. Ndumiso 150. Let all things praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty firmament. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of trumpets. Yes. Praise him with the lute and harp. Praise him with the timbrel and dance. Ndiyazi bathi ithomoyi. Bathi siyathomoya kuthiwa i-dance. Ingena kwi dance. Yeah, Yes. andazi uba mhlawumbe funeka ikhona nayasezulwini. Funeka kuvele lo onale dance yezulu. Siyake ke ezindlela sizodansa le yezulu. Yebo. Uthe omnye benithuka ke sana. Wathi tata ne profile pic, la profile pic ndilenda ndinxibe. Ngona ndize koqala.
Okay. Thwelela qhiya yami Navy. Oh. Wathi uyabonakala bana unxebeko kwelizwe. Yathi hayi uyabonakala nabo unxebo zasemazulwini. Yebo. Ngoba ke andizuniyeka ke bazalwane nikhwele nizehlela kubantwana bakaJesu Kristu. Yebo. Nginithanda ngenhliziyo yami yonke kodwa anizukhwela nisehla ninyuka kum isekhona. Yeah. Uthi ke praise him with stringed instruments and flute ke le nithi asikabi nayo neflate basakhalela ikeyboard kuphela. Yebo. Praise with the loud cymbals ezanusithi Yes. Ngofuna siyozikhangela tata yazi ukuthi nazo zisetshenziswe ngoba zonke vele praise him with clashing cymbals. Kuthiwa zi-loud cymbals ne-clashing cymbals ininzi lento. Let everything that has breath praise the Lord. Yes. Praise, which means yonke into uNkulunkulu yathini iyaphefuma. Yebo. And yeyokumthini yeyokumdumisa yonke. Yebo. Siza kuyikhalisa ikeyboard ke bazana ngoba ke iyavakala lento esiyenza phaya. Yes. Andikhumbuli pha kwivideo ngekhonto. Yebo. And lento ke bazalwane singayithathi sifake kwinkonzo zethu ayonkonzo yamntu le. Yi-movement kaThixo. Uba ibiyinkonzo yomuntu, iColo Mission Center. Yes. Okanye iPeculiar Christian Center. Le inkosi endaxa nisuka. Kwatata uqwaka ndayo fellowship akhona ndayoba khona inkosi yathi manibe khona ibizoba phambili ayikho because inkosi yathi andifuni umuntu ozawuma nisithi lo mntana ngumntana wethu yebo omane kubonge mane kuphazamisa amane ezawuthi hayi mntana amayenzwa kanjalo ndithuma njengoba unje. Yes. So ndicela umuntu angathi hayi enkonzweni yami asiyibethi thina ikeyboard nincedile ningayibethi siyayibetha ke thina apha. Yes. Kule movement kaNkulunkulu siyayibetha bazalwana. Kukhona ke bethetha ngevolume ndibona ndizama kaloku bazalwana ndibethi keyboard mane ndisithi pha mane ndithoba nditata uyandibona pha kwivideo mane ndithobisa. Kaloku andikho pha and kaloku naye ukeyboard player uyatsho noba wayisitsho ngohlobo wayisitsho ngalo ke yena but ndiyazama kangangoko andizude ndihambe ndiyokumstop. Ezinye izinto bazafuna singazilawuli xa ingezo zethu. Sizenze nje ngendlela yokubambisana because asizokwazi ukuzenza zonke ezi zinto as long uNkulunkulu wethu ekhona kule ndawo and engastop yona siyamfuna ikeyboard player futhi sifuna right sifune sohamba naye manje full time sifune sihamba naye full time manje. Yebo. Yenza kwana xa ekhe wabetha into esingayaziyo simjije indlebe. Yebo. Kuba yona sizuyibeka phansi siyayifuna yona silila kakuhle xa sine keyboard bazalwane kumandi gqithi. Yebo. Mina ke inkosi yami ndinekostina ke mina xa nifuna ukufikela kuNkulunkulu. Yes. Ndivele ndithathe ikostina yami. Ndambiza Grace ke nguGrace la kostina. Oh, okay. nguGrace la Yebo. kostina. Ndithatha ikostina yami. Uyazi uNkulunkulu vele engathi ebelapha. Mase ngimcenga sengikhuluma naye. Yebo. Uthi ke ndinquleni ngengoma utsho kulambonga. Yes. Ndinquleni nengoma ngamahadi adumayo. Yebo. Ndinquleni ngamaxilo. uNkulunkulu uthanda isound bazalwane. Amen. Awungabe ngathi kusemncwabeni olusana. Yebo. Asingcwabisana la. Hayi lutho. Sorry ke wena ixawini yakho engakhaliswa ayikho rongo lonto. Kwelo bandla lakho mhlawumbe umpostile nganye niba nombono wakhe ukuba napha kulo mbono ke mntanami ungayikhalisi ungakhalisi ungabikho bantwana abangamantombi abahlabelayo ngumbono webandla lakhe. Lo ngumbono wenkosi. Yebo. Awunabandla futhi mhlawumbe noba emveni kwe9 provinces mhlawumbe izawuphela ke siphumule nathi. Asas ukuthi kuyoke kuphunyulwe nesisaphila. Hayi tata sukuthanda uhamba. Asiphumule sisaphila. Uyathanda uhamba ke wena tata. Ya asiyazi ke but sixhomeke kulento inkosi ezawusinikeza yona abazalwane. Yebo. Yes. Siyanibulela abazalwane ngokuphuma kwenu. Kwabantu abaphume kwindawo ngendawo. Cape Town yaphuma Nkosi yami. Yo kakhulu. Abantu basezikhawu eGoli ke ngokusikuni ke manje. Sesijoke kuni kodwa ndizokunixelela uba kuthwani phinjani. Ningabe ninifonela ninibuza ubona siyapi next time.
ndawo negoli but ndiyekeni ngolhlobo Yep. ndizawubuya ndisaphumle bazalwane Oh yes. sahlele emthandazweni Yebo. yes so igoli yaphuma ngosiyami itaxi abantu base Eastern Cape abaseNgcobo Yebo. abaphi yes ndicela ke ukuyitsho nalento ukuthi yazi uNkulunkulu akanandaba nokuthi mhlawumbi ubani ophambili kulento uNkulunkulu khomba umuntu oavailable Yeah. ngoba tata lo mfundisi wakasicina andazi negama lakhe mina Oh ngazothi usicina na. ndambona kayi-1 lo mfana nyana phaya eNgcobo ngiqamba so ngumfana otheni nalo like uyazikhonzela like anandaba Yes. anandaba wama nabanye abafana Yebo. so ndacinga bana okay ke inkosi izanikeza umntu ngoba yathi inkosi makuthandazwe baguquke abantu basindiswe kulento ngoba abanye befika bengasindiswanga kube khona abantu abashumayelayo Yebo. ndanethemba ke lomnye umuntu othi uzawufika Oh okay. yeva in fact wafika umntana kaJesu Kristu Oh. but inkosi ke ngoku I think 2 weeks before umthandazo ndingene apha ku TikTok Yeah. ndiya kwivideo andazi bakabani Yes. ndise ndifike kukhona ulive walo mfana ayindimamele edlule xa buyandazi athi molo mprofeti hayi ndibulise ndandisendleleni Oh okay. ngiqonda hayi wethu andithandi kwale ndandibiza ngumprofeti ku live ngoba abantu bazawube bebuza uba ngumprofeti waphi lo Oh hayi ndamka ngoku ndiyazithandaza noba emveni kwe-2 days inkosi ithi ke nguye ke ozawushumela apha eKapa ngoba yinto yabantu abatsha le Okay. ndithi hayi kaloku nkosi mna ndithe kowushumayela ubani yathi ngoza hayi kowushumayela ye Oh. ndithi andimazi nje mna hayi qoma hayi andifuni kushumayela yena andimazi andingamazi naxa eshumayela mani andazi nenkonzo yakhe zanamva yathi inkosi nguye ke ozawuthetha pha Yebo. umyalezo wonke ndiwuzawubeka kuye Yebo. yo hayi bungoza approacha njani lo bhuti na Somandla andithandi ke nento approaches abantu abangobhuti kodwa ke yena noko ndimdala kuye noko xa ndithetha naye nokuzawuva Yebo. hayi ndazoqoma ndinana lento yokuqonda ayisuka wethu nomuntu ongutata angashumayela kwinto yabantu abatsha because kho bantu abangootata apha abadala Yes. yeyi inkosi yazodibama ngendlebe noba 3 days before yathi uthethile 3 days na 5 days Okay. andazi uba namchazela nini nalaphuthi ndabe ndiqonda ubana uba akavumanga uyawubuncedile ndawusele ndibeka lo inkosi temangambeki but andithandi ukwenza into inkosi engayitshongo tata Yes. ngoba iyana iphinde ibuyele kum mna thina ke sakhe sajikwa ngapha eqatsha snake kwathi masijike sibuye le hayi mani ngapha ematatele kwathi masiyoqalela ngoba siva xa sesoye ngomandiphine ngoku ndiphinde Cape Town ushumayele lo mfana ndayithatha phi le mali Yo. Hey. anundibetha nina Koba yenye into. Yebo. ndathi ayinkosi ke njengibutshile ngithembe wena zanamva eshumayela ndawo but ke musanimane nimamela ke ngonimane nithathe mamela kwezi sermons zakhe qoma hawu kodwa nkosi beningakhethanga yena mna yathi nkosi ewe kakade akakhethwanga nguwe lo muntu Yeah. ndifuna akhethwe ndim hayi ke nkosi yami hey mfundisi usicina andanoba ngumfundisi noba ngubishop noba uyintoni nalapho ukhoyo Yebo. wasimangalisa umntana wenkosi yakubonga Amen. uNkulunkulu wakukhetha ngokwazi Amen. ndithi wawuhambela phezulu ingathi umlilo mntasikhaya Hey. Washumayela kakhulu. hey sidinga ndiye ndathi ke tata emveni kwethuba ndathi sidinga lonto uNkulunkulu singashumayelisa abantu abaziwayo Yes. kuba sayibhuda iplan kaNkulunkulu kunabantu bakaThixo abahleliswe phansi abagcwele abathe qhu tata Yo baningi. bagcwele izinto zikaNkulunkulu bayafofana bahlaliswe phansi ngabadikoni Tuhlalani phansi anazinto niphuma kwifamily ezithendeni nafika nigula sanithandazela uNkulunkulu uba hey
sana ukuhlalisa abantwana bakaYehova apha nizawuphendula ngalento Yo. Bahlele bathwele, bagcwele but abakwazi ukuphungulela mntwini. Ngoba lokuthi hayi upulpitile lam. Hlala phansi kancane. Hlala phansi kancane. Kesi hayi ke tata kawumeke mntana wasekhaya tata. Tata ngabi late ndihamba ke ngo-half-past. Yebo, okay. Ukhona umama apho ndisendele ii-messages. Hayi mntanami ndiyaxolisa ndithi mandikusendele lento iyandikhathaza. Kukhona lo mama osoloko endisendele ii-messages endilumkisa ngawe and mina mntanami ndiyakuthanda. Lo mama uyandiphathe kakubi uNtontoni. Bayolanda uyakhumbula kulonyaka kuphela bayolanda ii-pictures zami ku-Facebook. Display apha kule cawe yabo ndazi bayicawe yini le ilanda ii-pictures zabantu. Awu. Display ecaweni. I-group yabo. Okay. Ii-pictures zami zakudala bazibeka pha bathi jongani lo mprofeti wenu ufake irouge jongani lo mprofeti wenu ufake iweave jongani lo mprofeti wenu. Yebo. Hayi ke ndabayeka ke kulonyaka ophelele. Uphindile ke ngokulo mama. Lo mama ke lo beke wafika pha kuwe ke tata. Umama ubafazini lingana. Hayi andiyazi akalali lo mama ndim futhi iyamdla into emdlayo. Mina ke tata ndingumuntu othetha out. Yebo. Wanfonela ke ndibuye eNcobo. Wathi besenza ntoni pha lityela ntoni Eliana. Undibone ndicula kwenye ingoma kaJumbo ndaqonda ndabe sasendleleni. Wakukhola nkonzo katata ST esedebheni. Okay. Yabona ba lento yakhe inde. Yaqonda ba andizondatha imama lele wabe eze ngeattitude enzima. Enomsindo esifa umamlingana. Uyandiva abamaziyo bamnikezele into ndimxela yona. Wabe enomsindo banenza ntoni pha kwathini ndabe ndisendleleni nakhona ndisendleleni nje ndileqa uyothatha ibhek uba ndihamba notata uBishop uza enkonzweni ayisethembisa okanye apho kwayikhona. Okay. So athi ucela ukuhamba nami. Ndabe ningakhange ndizilungiselele mina ndishiya ibhek kwenye indawo andinandlele kwenye indawo. So kwanyanzeleka ukuba bandithatha omama uqiniso bayondithatha ufona ke ndikulo moto. Ndisamane ndithetha notata ubana tata ndicela nindilinde kwi-mall ethile wafona kumama ulingana. Ndamvala ke mina ndabona uba nale nto andifoneleyo yona ingathi ngumlo ndivi attitude nokuphefumlela phezulu. Andithandi ke uniphefumlelele phezulu xa uzawuthetha nami. Naxa uzandicebisa sondiphefumlelela phezulu. Thetha nami njengomntana wakho uba ndingumntwana uba umncane kumthethe nami ngendlela eright. Unganiphefumleli phezulu. Ngoba ngowasekho lathuba loba kuliwe tata ngoku. Balivala usomandla kum. So hayi ke lo mama ke uyandisendela uthi mntanami ndikhathazekile ilento. Ngokanye ngosibuye enkonzweni eKapa. Uthi ke lonto kuyakhulunywa ngawe. Kukhulunywa ngawe ndithi ayiyeke lo. Man unhliziyo yami ebhlungu ilento kuba baninzi ke ngaphandle kwakho mamlingana abantu abastop abantu abangaye emthandazweni. Ngokuthi lo caliper lo akakho right. Ukhona ke uye one face ke tata. Sendayeka ke tata Shabangu ukukhala mina. Wayena umuntu athi xethi into enditsho isikhalo. Kangoba wathi wathi mama wathi andiyazi bungumprofeti enjani ukukhala kangaka. Uyabona ngala 2024 unokuyovoza inqamla inyembezi wafaka isibindi. Okay, yes. In fact ke ndandinayo ke lonto but ndanisesaba. Yebo. Ukhona umnye umama naye uyanikhwaza ke tata ndizakubalisela. Sisinomtha. Ngawuze apha. Ndize ke nami. Athi hey bayakhuluma abantu. Bayathetha abantu ngawe ntombi. Bathetha into ezimbi ngawe. Uyazi abantu bayakhuluma. Ndive lento yokubana le athetha ngayo ayiphumi bantwini iphuma kuye. Into na uthi batha abantu. Inhluphe lento and kuba lo mama nimazi nokumazi mina niyambona nje. But namhlanje benesibindi sokuzonichazela abantu bayathetha ngawo bathi wena ubuyothwalisa abantu kwanongoma kwathintini bathi wena ndaqomda amamela ndeba endiyahlukumezeka lento ikhulunywa ngulomuntu because andiziyelanga kwanongoma mina zandavele ndasuka bandayo ndathi yazi ke abantu
njengoba bekhuluma nje Yebo. bayaphoxa ke tana mama bayaphoxa abantu uyazi bangawe bathini Yebo. Dathi aba bantu bakhuluma izinto ngama apha kuwe kanti bayakhuluma ke tana ngawo wathi bathi ndithi bathi njengoba ungasenamyeni nje umtyile umyeni nakho wathwala izandla enhloko wakhala sathi wasona ngendlela kaNkulunkulu ndathi yababona ke abantu into abayiyo Yeah. amshiyapho ke emestratweni ekhala Yebo. akanithethisi kuna namhlanje ngoba lo ndikhathi onye ke naye baku Facebook Yebo. othe ndithwele ndinenyoka ndabe sendimchaze banjongoba ndinezinyoka nje ndinezinyoka ndizinikezwe ngumalume wakho nomamakho unazo wakhala Yebo. Isikhala. Yeah. Ndithi ndiyabuyela ngizogqibelezela lebe ndicinga sele ndiblokile Nkosi yami Oh, yeah. omnye ke wesithathu naye yena ke asithe andidanga ndafika kuleyo ndaba le kuba umuntu ndifuna umhlaba ngelimeva ndihlabe ngalo namasisheke kubuhlungu Usale sibona. Yeah. ngoba niyadluba Yebo. lo mama atsho ke hayi ke bantwana mandazi noba ungakwazi nokukhuluma naye kandihlelisanga kakuhle mamlingane manithethe nawe ke andikwazi mzali andikwazi noba ngumzali okanye sizintanga because nami ndimdala I don't like lento yenzayo uyokustop abantu lo mthandaza singokwamba uyithanda into endiyenzayo vele ndatsho kuni ke babe baninzi ke sasitshilo ke kubutela last day sathi stroller down ubale vele udle uze ngespeed sempuku Yebo. ustroll ayihluphi mna but abanye abantu bayasafarisha because bayayifuna inkonzo but bathi ngenxa bayakwazi wena bacinge fana ba lento uyithetha uyinyaniso ngoba mna mbethu nani babe kuthiwa ndingumuntu nje onenyoka abantu banhlupha ngesebasweleka bonke Yes. okabe kuthanda ithwele bengese kudala nibaqibile ngoba bayangicapukisa abantu abanhluphayo mna tata ndivele into ndifuna ukuyishwa ngathela ngokukhawuleza but ngengelishwa mama zakandiphene kate okanye impuku okanye intoni ukuba yeka nezinto zokustopha abantu zokuvalela abantu Hey. kanti ke kukho omnye umama Nkosi yami enizawuthi xa ndithetha apha ku Facebook ndithi pha kunantsika ku WhatsApp wami ndithi njengoba nilibele kuhamba ni stop abantu nizothandaza nini nizithandazele nithandazele nenhliziyo ezenu zingekho right yebo sindiswe sinemikhuba kukhona lento ubani uNkulunkulu la kunike into yakhe kodwa umkhuba lo ungekathini ungekahlanzeki Yes. ufune ngokumana uzisa kuNkulunkulu njengoba nanisitsho ndithi mina lanene ndizive ndinomona Yes. kodwa niprofeti into ezibalekileyo ikhona la nto yomona kodwa umuntu ophethe into zikaNkulunkulu ziyake ngeza abanye abantu izovela udilishane nawe enze kuba ungazuchaphazeleka omnye umuntu Yes. ndiyedlula ke lona ndiyithetha ngothando uthi ke lo mama avela nisendele iVN ena 10 minutes enye ngu3 minutes uthi ndivile ukubana uhambile uthandazana nabanye abantu abathandazayo abafana nathi sifana kanjani thina nabo bantu singabahlolanga Hawu. utsho ukubamelisa tata ngoba aba bantu uye kubo kumele basiqale sibahlole hey wabuzula uthandaza ngoba elibandla lethu lika Kristu alifane labanye amabandla Yebo. ndibuhlungu ilento ezintweni nizithethayo ngoba ibandla lika Kristu linye yazi sizawudana phambi komnyango kaJehova ezulwini bazalwane sikhohlisa abantu sicontrol abantu babambe ngeremote Yo. sizawudana sesiphambi kwesithunywa sezulu kuthiwe pha anaziwa ngoba nilibandla laziwayo uthi elibandla eli ngoba lo muntu ufuna lo muntu ebethetha lofuna aqala aqoqwe aqondwe Yebo. akhe simve simsefe siyabona simfundi ngokwenu vele uyahamba yitsho xa ungafuna ukhonza apha mama ubani bani uhambe ezinkonzo zakho hey akabanga namsindo ke mntakabawo naye uthi nami ndikhathazekile sesikhalipha kuthi ebandleni lami yebethu nangumthandazo we one day Yeah. ndike ndathi ke xa ndithetha ndathi umuntu uyangase izinto zonke angazidelela angawudelela umthandazo
Yebo. akuthethwa ngomthandazo akahloniphe nje Yes. noba uyazazi bongumuntu onjani noviwayo kodwa akahloniphe xa kuthethwa ngomthando into enothixo iyahlonitshwa Yebo. okunene ndethuke kubekho abantu abathi bayathandaza kodwa bafuna into ethetha ngomthandazo yebo tata Yebo. iyanmangalisa into yabantu abaselayo ndizimele phestophini omnye ke ushawuta omnye hey wena amthuke ke awuziko ntontoni babekile ke ibhiya zabo Yeah. naye uphethe yakho uyeza amna mshawute ndikufunile phayizolo aweza ntonto ndibabukele Yeah. xa befika bayaza bashawutana bayathukana xa befika babambana izandla bahagane ndithe yake benzani naba bantu asebahlale phansi badweze izinto zabo Yeah. bahleke ndithi hey uba amakhole bengabanje Hey. andiyazi man Yeah. abonwaba ndicinga uba lo uzofika abethwe ngapha ase bamhaga bamxhawula ngalendlela bamxhawula ngayo bamhaga bamkhangelela icrate bambekela bamphokozela ndibabuka andamla iyeke itaxi yami ndifuna ngibajonge uba bazokwenzani na Yebo. base bathetha isuthu kaloku ndisiva ke mna isuthu kodwa ndiyayifumana basathukana kodwa kumandi thina indaba yabantu yazi bazalwane uba singathatha asi-adopthe lenhliziyo yothando kubantu abaselileyo abekho abantu abathandeka njengaba bantu njengoba bebesebenza apha endlini bebendihlekisa Nkosi yami basebenze ubantu babhatalile njengoba abanye bepainta nje ifestire lo sentana ndibaphe yona bayalahleka iweekend yonke ndithi nibuye Saturday abasabuyi Saturday ndibafonela abafumaneki abazobuya mlungu wami ngomvulo abanayo nento enexhala hayi mlungu wami siyasahlwelwa manje uyabona mlungu wami uyabona lento kaloku mlungu wami usincedile kaloku futhi ndibashawute nangale mini bakalona ibuya hayi bavume futhi basebenze benza umsebenzi abantu abangabantu abahluphayo tata ngacema tata so ingase thina singamakholwa sinentiyo yebo sineminwe siyabakhomba abantu of which uYesu wethu yes lo weYesu wethu ufumanisa bana umntana uthi xa uthi nathi uthe umama ndingayi pha ngoba kuthiwe nake ne kingdom princessism athi uthe umama ndingangeni kwinto kwezo kingdom princesses why because asikhonzi nabo awukhonzi nebandla lethu kuliwa negama lebandla ayilo gama nje inkosi yandichazela yona yebo ukuthi uthi umama notata mawukhonzi phaya asikhonzi naye lo sisikhalipha so mama ngicela uphuma ndiyosaba umama ngokufoni yami uyayithatha qhongo 8 into nto uthatha ifoni yomntana eyokhonza umntana ewesipha khona into etheni ngaba bazibuze ba ndingakhula kanjani sisikhalipha sisikhalipha le ndaba abanye bakuvuse ebusuku sisikhalipha ifasting yeyiphe right koma awusakhathi la ufuna uthetha namhlanje but bakumele akhonto itheni endiyifundisayo ngaba bafuna ukuthi sisikhalipha le ndaba yenzondo ndishawutwe ngumuntu ufuneka umxolele yenzeka kanjani funeka ndicacise ngondikhila iBhayibheli ayikho enye into efundiswayo iBhayibheli loyifundisayo but yintoni sisimanga santoni esibangela bana umntana uthi umstop ukholwa ulikholwa umstop uthi akaye enkonzweni because ukhalipha ngokwenye ibandla kaziwa noba ngowaphi cha ngowaphi lo Yesu Kristu nimkhonzayo nizimise ngaye ninqwabalala ngaye wayehlala naboni yebo ababone futhi baba balambile ngoku abafunela ukudla bathini badle yebo aphinda abashiye yebo ehlala naboni kodwa uva kusithwa suka kubana abangasinswanga maka kanjani umuntu ongasinswanga ningamakholwa njani nina nithathe eliphi ivangeli yebo elilingenalithando yazi inkosi ke yandleli sithetha ngekindness ikindness lento yokubana okay khona nje utata yizichophele pha endlini uphethe ingxowa ndiyabona bangaba tata baqolela itoti okay futhi abulise molo mama kunjani uthethe isiXhosa ke yes ibulisa nami hayi molo wethu ithi uyapi na athi ndiyasebenza ndiyazama kaloku yazanywe egoli yebo hayi ke
kube khona into ithi hayi manje nazi ibhotile mandiyomkhangelela ndizithathe zonke yeah yezithathe ndimnike ndithi uyazisebenzisa ezi yabona ezekhu okay beans yes athi hayi andisebenzisi zona kodwa ndiselonika ngizozifaka emqomeni oh phinde ngoxa ngene endlini ithi inkosi uzoziphatha njani ngoba umnikanga into ibag ndinala bag inkulu yakwa Shoprite yebo ndiyokhupha yona ke abonga ade aguqa amadolo hayi ke ndimyeke ke athi abulele kathi ngiyabonga mama ngiyabonga atsho hama ngoba ke iphele into ibidibanisa xa nyuka pha ithi inkosi awumnikeze nesonkesi kuninezula umuntu emkhwazi yebo ndithi uzawungena ndiyatshixa ke mnekethina uyazi why abantwana bayangena and ifese zakhona zingaphambili so bathanda ibhola yabo ifuna ubetha pha so at least xa ukhona icingo ibethe elicingweni yes ingayobethe efestireni so yabanqonqoze xa befuna ungena so ndimvulele kangena hayi abonga le plan lo masikhenkethe athi aqoqa afake ndiwamba thetha yethu athi andimazi lo muntu ndiyamva ngathetha yethu yeah ndithi hayi manje ukwenzela idrink ke ndimnikeze ke idrink yebo nesonka hayi ke ahambe abulele kaphinda thatha into zakhe abeke ixenga utata oright nje but nje uyacacwa umuntu osebenzela uthe xa pha yathi inkosi awumniki ke ngoxa egqibe esi sonka sakho if akayifumananga imali awumnikezi noba imali ngale mina ndachwayita ke futhi yamnikeza le 20 rand hayi wavele walila ngoku ixolo sisixolo iqolo ngozodlula emzini wakho bandi kuhlukumezile ngithi hayi ayihlukumeza usebone ngazathi ngimhluphile lo muntu yebo ngithi hayi ungihlukumezanga hayi ke amkekeshe ngoku sendibuye Kapa hayi ngondibuya kulo sisiphindile tyhini ndiyamfica ndithi ekuseni naku uzichophele apha yeah uyazichophela uthi sister ndakuchola inantsika ezininzi ke ngalamini so ngithenge idiki wow hayi ke ndibonge ke ndiqomba hayibo xa izondibonisa ithi inkosi awusamphakeli kalo selezo kubonisa ikindness umoya ongcwele lo awolapha kuwe nguye lo uthi sukuthetha nobani hlukana nobani uNkulunkulu onjani lo uNkulunkulu onjani lo kungenalithando uNkulunkulu olwana abantu uNkulunkulu ogxibha abantu uNkulunkulu yekani lo nkulunkulu enimkhonza niye kuNkulunkulu lo wayeluthando yebo owancamwa the only son his only son wazofika wazothi qathatha mina ngeke ndathi ndongiyesa nisoze mina ndohlala emhlabeni ndithi ndi prince ndizohlala emhlabeni but unyana wa understanda inhliziyo katatakhe wathi tata because of your love ndiza kuya hey yebo anazi ke niba ngomphilo uNkulunkulu wenu unikhuphe ebantwini abantu niqale nikudiniza baqale nibancwine nibalungise zilungiseni nina kuqala yebo ngoba ke bazana lento eseyiqalile mangiphinde ndiyigcizelele lento le movement eseyiqalile nje uNkulunkulu ayiqalile nje yebo ayizuphela amen okunye ke tata ndilele mandive before ndiye Kapa ndayibhala ke inkosi eyithetha aniphethanga ncwadi namhlanje bazalwane benzobonga yebo ndenzela uba ningahlali lambisa abantwana nimamele lento obandibonga yebo ndiva mana abantu abathetha yabathi hayi izawuphela neyakhe kudala into ziqala la yabona lento okay izawuphela kudala abantu beziqala izinto ibe seyindivusa inkosi before that ndisebhasi ndibuya eMkhomasi okay ndibuya excited ngona ndizobheka eCape Town ndi-excited ngale ndaba lomthandazo ndi-excited nokubona abantu bakaNkulunkulu inkosi vele xa ndingena endlini ndibeka into zama ndijikeleze kuba hayi mana kumoshwanga xa ndithi ndizawuhlala phansi necrate lami endihlala kulo ithi inkosi don't be so excited because bakhona abantu abakubalela insuku nabakuthandazela balena abathi uzawuduvela abathi uzawutyhileka hayibo don't be so excited
ngoba wena njengoba ucinga bana abantu bangakuwe ininzi labantu futhi ngabakholwayo abakho secaleni lakho sukuba excited kangaka Yebo. Gxila apha kum, gxila emthandazweni. Yebo. Ngoba once waba excited kanje uzawubhuda. Sukujongana kweyiphi nenye into. Babeka abantu ngothando lwabo bonke leyo nto kodwa wena focusa kum uzokuyibhuda lendlela. Kukho abalindele ukuwa kwakho. Kwabantu abalindele isikandalo esizakwenzeka esenziwe nguwe. Don't be so excited. Yebo. Didi denzeni ngoku ndabaxela nje ndiyakholwa. Inkosi vele inimamelise nje amazwi abantu abathi kwalendlela wabizwa ngayo iyakokeleka. Ithi inkosi don't be so excited. Suba excited kangaka. Nguzayibhuda lento. Yebo. Ndavile ndahlala phansi inhliziyo yami ibhlungu mana unkosi yami kandenzeni. Kondiva abantu ebusuku ndilele. Yeah. But hayi nale yaseKapa. Uyabona izawuphela ithi tu. Ndithuke. Hayibo. Ngathi ngabantu nje abaninzi man imost yakhona ngomama. Athi ayisuka ngingavuyiswa ilonto. Bazawuphela abantu bazayibona leni bayikho. Xa ndithuka ithi inkosi nditheni kuwe. Not everyone. Ndatsho nakubana ndiza kunikeza abantu abazayi-understanda lento. Yebo. Wena kuzokuhamba nabo bantu. Uba bayaphela endleleni kusala ababini ungayeki le assignment ungayigqibanga. Yes. But the more that iye ihamba ibaya abantu bekhula. Yebo. Andalento uNkulunkulu ayitshoyo. Yebo. Hayi bazalwane. Mandithethe ndithi lona umsebenzi ngowenkosi nazanda ucinga nokucinga kuba uqala kwamkhuluma ngayo ndangenayo nerand. Yebo. Naniva abazalwane. Yebo. Ndangenalo so uNkulunkulu ukhona umhlabelo othi uqalile umsebenzi uzawufeza empilweni yami. Hayi tata ndikuvile ucula apha kulophindile ndakuhleka uculeleza ndikuvile. Iphuma kahle ivoice mangaqalela phezulu. Tata ndikuvile pha ndakuhleka ndathi okay tata bonile. So lo msebenzi esiuqaleyo esiuqalisiweyo asiuqalanga siuqalisiwe uzophumelela. Yes. So bazalwane noba ningathandaza nithandazela uba uwe awuzuwa. Instead uzawuye ukhula. Uyaqhubeka. Yeah. Yes. Ngicela ubonga ke ngibazalana ndizophumula ngoku. Yebo. Ishuda debonga. Ndicela ubonga inxaso yenu bazalwane. Niyaxhasa. Yes. Azanicelwe ke nalapho. Kodwa uNkulunkulu wenu waninikeza inhliziyo yokuxhasa lo msebenzi. Niyaxhasa bazalwane. Iminikelo yenu yonke lonto. Ndanicela ke last time ukuthi nisanoniphathela izinto pha ngoba ndiyasindwa xa nibuya. Anikhange niveke kuba kule game ndibuye nengubo ndabuya nebhegi. Azona ndiyayazi ba ninenhliziyo ezinhle. uNkulunkulu makanisikelele ndiyabonga. Yebo. Ndiyabulela kakhulu uthi xa nisikelele niqhubeke njalo nimkhonza uNkulunkulu. Yes. Makhayeni wenu ningakulibala ukuthandaza. Thandazani. Sanokulala bazalwane. Yebo. Sanokulala nina nivele nivuseleke ngondisathi sanokulala. After 3 days seniyekile lithi hayi wethu sawubona. Ilandi ithi hayi wethu ndawuthandaza ngo12. Yiphikise vele ume ngenyawo uthi hey ndizawuthandaza ngoku. Yes. Ndizawuthandaza because adani uyakugada bana bobe yothandazeka apha bazawubuya ithini. And ke xa kubuye eKapa umuntu ubuye ekhala tata. Yebo. Etshisakalela ukuthandaza, uthandaza esekitchen. Hey. After 2 days. Yes. Hayi wethu ukhathele. Kakuphumule namhlanje. Yeah. Uyawuphumula undaphumula. Xa sewuthanda sosithi Thixo namandla ke uyandazi bantu ngilowo. Usathana uyagibela apha enhloko ke. Ngakuvumeli lokho. Yebo. And ngoku usavutha uyazana noba uma ngasegate nathi emyekeni akavuta bhengusi. After 3 days izawungena kuye bese uyakhala ke. Yeah. Usathana akafuna uyekwa uphola, ufuneka uphole. Yes.
makathi xe atheka ngempama eyi-1 umbethe ngezi-15 akhanxile nje iveki yonke. So ndiyabulela bazalwane, inkosi insikelele. Ndizawubuya ke ndizonazisa, anazi ndaba zininzi ke namhlanje, phofu in fact ndinazo andizozikhuluma ngoba ndisayophumla bazalwane. Ndiyakudinga ukuphumla. Bendisitsho kudala ndithi ngase ndinganyathelwa ngabantwana apha emqolo naba se-stress noba yintoni na, kodwa massage kubuhlungu akulaleki. I think nalento ukubana ube nexhala ukuthi abantu azwa abantwana bakaNkulunkulu Nkosi yami bazawuhamba kahlena, aziba Nkosi umthandazo, nokuthi funeka ke xa inkosi ikhulumile usoloko ualert. Mna andilali ke bazalwane, andilali nje impilo le yam, ndibane ndimbuza uNkulunkulu, ndiba ndimoyisa kwa yena ndithi uyabona beka wayenza ke uNkulunkulu lento endicingayo uyawundazi. Noba ke inkosi eyindazi bana ndiyayirhorhisa nayo ndibe ndithethiswa ke tata kuba ndinexhala. Otherwise ndizobuya ke iyanza undixelela bazalwane, ngicela ukuyibeka ngohlobo ningayithethi date ngoba nizawundilandela kanje kanti ndisathe ndiyophumla. Nama ndichazele yona ke bazalwane bam, ndiyanithanda. In fact andikwazi ukunithanda mna, uNkulunkulu wena ondithandayo. But le feeling anyana endiyivayo ngathi luthando, ndicela uyitsho kundithi ndiyanithanda. Masihlale emthandazweni singesuki kuNkulunkulu. Amen. Ndinikeza kuba Baba. Hayi cha, siyabonga impela nje wasilethela wabonga. Nami nje ngiyakudlulisa lokubonga okwenziwa abazalwane. Kukhulu man. Kukhulu baba. Siyabonga nje bazalwane ukuthi sivele ngendlela esivela ngakhona, nibe nendlebe yokuzwa. Anizwa thina njengoba esho nje sisinomda, anizwa thina kodwa nizwa lo osithumileyo, khona lo behind. So sibonga nje ukuthi kube khona leyo remnant ezwayo. Sanibonga nje kakhulu, niyavela manje endaweni since saqala futhi nenambi lokho yakhula. Hayi siyabonga nje kakhulu kusho ukuthi khona abalokhu belibona leli qiniso. Yabo nje mhlambe futhi okunye engingakusho ukuthi kumuntu odawuthayo ngale mikhuleko akukhuleke nje kuNkulunkulu. Mbuza nje like ungabuza abaprofeti, ungambuzi nosisinomda, ungabuza imfundisi, ungabuza impostoli, yele nje direct kuyena nje uNkulunkulu kumbuza ukuthi ngicela ukungibonisa ngale mikhuleko yiyo yini ntoni le akusiyo. Yebo mhlawumbe omunye uzothi wena ke Shabangu wena wakwakhuleka yini. Mina inkosi yangenzela nje umusa before afika usisinomda, ngicela ukusho angizoyiqoqa yonke lesiphathi, ngizoxoxa yonke dada. Xoxa okuncane kwakhona. Dada zakuxoxa yonke futhi kwalento wena. Angizange wena uyayazi ngakuxoxela wena. Hayi sangu. Yebo. Before usisinomda afike kahle futhi kwakuwukwesithu kwenza kusisinomda. Nginezinto nje like inkosi enokuhamba iziveze along the way. But kuwena ungowesithu ukuthi ngibone umuntu engakaze ngahlangana naye. Inkosi ifike ingibonisa yena ephusheni, kanti ngizothi mangiyohlangana nalomuntu exactly lo muntu ebengikade ngimbona kwaqala ngobaba uSibiya. Hey ngamangala ngiya kubaba uSibiya angimazi nokuthi unjani. Ubaba uSibiya yena impela wekhala abafundi angimazi nani nokuthi unjani, kodwa inkosi singibonisile. Sengithi mina angifune nana nesithombe sakhe, ngifuna ukuthi ngize ngithi angisendele, ngifuna ukubona lento ngiboniswe inkosi. Nguye lo muntu engifike ngidlane naye phambili lo engimbonile ngempela ngavele ezongwelcome njengoba ngibonile njengobe njalo ngaba like ngiyaqala ke ukuyibona le khona lezi sengizibonile but this one ihlukile ngamxoxela ku baba uSibiya. Uma kuzoza wena ngithi ukhulumile over the phone usa arrange. So mina kwi voice in my mind khona lento yokuthi umuntu okhulile. Mangizwe ivoice yakho nje hayi umama lo okhulile. Ngiyimagine nje komama bakhulile. Ngalelanga sizomitha ngalo. Hayi ngivuka nanaliki iphupho. Lo sisi lo lithini ngiyamlandela ngemumva. Siyogibela sibaningi kahlahle siyogibela but then nangu yena ngimlandela ngemumva. Futhi nje ephusheni umuntu engimaziyo. Hayibo. Ngiyamlandela ngemumva.
ngimbone futhi ukuthi unjani, ngimbone nje like yonke into ukuthi ukanje. Then bese kuba nento ethi kumina ayi ungamfici akahambe phambili lokho umlandele nje ngemuva la isiyakhona yazi siyapi ngibona leli phupha ngaze ngangisho nakuma i-airport into engiyazi kuma movie yabo but siya kwi-airport sogibela iplane hayi ngigcine mina sengithi wena ngiye kuhambe ngapha mina ngihambe ngapha kula engathi mangabe sengiqondana nayo khona ngikubheka ngambona lo muntu hayi siqhubeke ngithi ngengixoxe konke but lokho sengiqoqele right but nayindaba ngakubona ma ekseni sewufika wena before ufike kahle ngiyaprepare ngithi ngilungisa ama light yonkinto ama mic uyazi umama lo uthe une message uthunyiwe lo mama bese kuba nento ethi kumina akusumama ngiyi1 ngithi mina ay uma ongcwele yakhuluma akusumama then mangisumama umuntu ongakanani hayi kufike nje uthi umuntu omncane nje futhi mncane nakuwena hayibo okay hayi tata igqibanga lento ayile angizange ngiqoqele yona ngiyayiqoqa nje namhlanje uyaqala nawe ukizwa hayi sengiprepare manje ngisaprepare lo mama ebengimlindile sengilinde lo sisi ke manje omncane hayibo khawuthi ngiqede uprepare kanjani umuntu ongumama nomuntu ongisisi angithi mina before bengitshela ukuthi umama manje ngoba sengitholile awakafiki but sengitholile ukuthi usuyumama angomama yes usisi futhi uzumncane even nakumina so sengilungiselela ngaleyo ndlela uma ungena ngegate sawufikile ngifuna ukubona lo muntu uthi uyafana nalo engimbonile angikutsheli hey ngikubonile nje obunjongile nje uye phela yazi first video engayishotha nawe wena ubhizi uyaxoxa uyakhuluma indaba laphayana i-testimony yakho leyokuqala mina ngimangazo ukuthi inkosi lento iyenza kanjani ukuthi umuntu engakaze ngimbone before afike yazi ngumprofeti so nje ngifuna ukuthi mina inkosi yangenzela umusa ukuthi uthi noma usoyideliver message uqhubeka yonke into yavele nje yakconnecta like inkosi yayisivele isindlalile yona yabo ngifuna ukuthi kumuntu mhlambe wena awuzange ube naleyo favor efana naleyo but still usengakhuleka ungezwa ngabaprofeti abathi uSinomtha uyathwalisana yes vele uthi nje uyabona kuleyo ozayo umthandazo yebo andiyi ngizokhangela le ntombazana yes yeah hayi inkosi izokuvezela man uzobona na ukuthi umsebenzi wayo lo mina njengoba ngibhizi kangaka ngishutha ngenza yonke into ngingenankinga ingoba vela ikinto engidawuthayo inkosi yangenzela nje lo musa yeah okunye ngikhuluma ngithi okunye sokuxoxa ngelinye ilanga makufika isikhathi sakhona ngixoxa nje lokho okuncane ngilalele but nje ke siyayibonga nje kakhulu inkosi kakhulu bazalwane siyabonga bese sizobonga nje namhlanje the support enihlala niyiletha abazalwane masithi sicela ama funds ningabi nankinga yo niyakhipha nje abazalwane ngokuhlukahlukana kwenu ngokuthintwa inkosi engathi inkosi nganibusisa nonke futhi nalabo bebengade bengenakho athi umuntu yo mina bengifisa nje yabona nje lo nhliziyo ethi bengifisa uNkulunkulu athi ngakubusisa kube khona next time kufutshane kwezindawo siyahamba ama long distance abantu bane families banabantwana yabona ngela class bekuvalwe izikolo abantwana ke mina balamba kayi16 bagxotha zibeko kungawo ngoba once kungabikho sikolo badlo kokoko so abantu belungiselele iholiday yebo so abakwazanga bamnani understand umuntu xa sithi hayi anikwaza but nibabhaqe nabo bakujikiweyo bana ke lo ulele enanske naye ke pova kahlutshwa umuntu lento into kaNkulunkulu tata ukuzidecidela ayikho into yetshova uba ungayi impilo yakho uba uvuba iya akozofa akozawuthini but kuyongenzwa lento inkosi ithe mayenziwe even wangafika ababini
singathandaza ukufa futhi ke singanyusa kakhulu ke ngoku sibabini Yes. bengulo akhulume nami ndikhuluma siphinde kakhulu Yebo. phela lonke ilizwe because Yebo. kodwa ke uNkulunkulu ngokuya enyusa le bazalwane sisimanga sabantu Oh kakhulu. ngoku ke ngobazalwane njengoba umthandazo wethu kude ndifuna ukunikeza eso memezelo umthandazo wethu ukude now ndizawukhe ndimandi nivisitela Yebo. Yes zawuniviza nixelela ke xa sendiseniphumlile nisafuna ukulungisa lo mqolo naziba ngumqolo noba yintoni leyo kanye intamo le ebhlungu hayi utata kulaleki mfondini yo Uthi ngimassage. ndimane ndizelula nalapha etaxi ngathi ndinento ya Hayi, ukhona umzalwane ozokuthinta nje. Onespa. kwapi Uzobona uzovela. ame ngenyawo wathi Uzovela yebo. khona omnye usisi ke kuthiwa ngusisilinda linganiso wathi wethatha ufike wethu uzofika lapha Yebo. wayihlala emhlanga Okay. ndiphethe ibheki zami umaswili wami yandazi ke momsusisilinda ngabantu ebenikhulisa noEla beka baniboleke nejezi zabo ningenazi impahla Yebo. so uyandazi bana xa ngenayo into ethi uzanika ontsiki lona nifikile kuyo sisincincu Yes. khona umzalwane engakhange nikhulume ngaye ke tata ndawuze nifike naye lapha usisibuliswa mahamba yo Okay. yabona lo wabama wama ngewheelchair uthi xa ibalisa ke uthi wagula esemncane Oh. yazi lo asisi ingelosi kaJesu leya ikostina le Yes. ndayifundiswa inkosi ndayiva inkosi ikhalisa sihlele endaweni yebo Yebo. anikamqheli ke lo sisi ngelaxesha ngaxesha sigqibo xigxothwe etimini Yes. timi ndiqonda ndinomsindo nalento okuhlala kule kholondini yabona umntana bangaza ahlala emission ngambetha nyani anovuma umntana amahlala emission Yebo. so ngiqonda bana ndiyathunywa ngaba ndibhekiswa ngamothenga imatches mothenga imagwenya mothenga intontoni qoma ndikhathele ngoku inkosi phofu ayonkosi lebelikhalisela yenye yeangel Uriel enikhalisela lento Yes. sihleli phansi komthi ithetha nami eyayikhalisa lento ndikhale tata abandiyazi le ndikhalayo Yebo. fine suka ngenye imini ndive sound yalento isithi njwi ndiphume ndibaleke ndisahlala phezulu thina Yes. ndiphume nambe ndilaqaza kandithi ungathi kwasisimabuli ndiyamazi usisiwalapha ecaweni Yebo. udlangama nabanye abantu uqhunywa ngosesindumi into la ikhalisayo zangene ndibulise mina ndangena nakroba lento ndajonga lento Yes. ayikhalisayo in fact Uriel enikhalisa lento nje uyandifundisa but andiyazi ba zoyifunda kanjani ngiyibona ke into yenkosi Yeah. but ndathi ngizothi lo sisi uyayikhalisa lento ndathi sisindini cela unikhalisele yes asisiba siya worship pha oh Kwakucala. akukhala basemishini abanye bengasifuna abanye besifuna abanye besithuka abanye benga hey Yebo. waze wafika uJesu Yebo. so sisimabuli ngomnye kosisibama ababenikhulisa abandikhulisileyo endandikwazi that ukuba after utatam notamci Yes. ndibekwazi uthetha yonke into ndimchazele nomuntu obenifuna ndize ndibaleka esisi ndihlangene nomnye umfana athi wathina sisi ndithi yo hayi ke khangaqala athethe ke mntaka hayi kuyena mntu inhli uyabona ngumama wami ke lo Yeah. buliswa mahamba but akasekho ngoku kule ndawo ahlala kuseMonti but uyandifonela sihleke ezo ndaba zethu zingenandaba ungumuntu opholileyo simabuli uyibetha ikosi niyoxela Yebo. khona enye ingoma yakhe ayithanda uyicula ethi oh Lord I pray attend unto my cry. Yes. My son ulime waqala ubona uMichael Angels Michael Angel si worship papa Wow. wabegoqoza ekhabhathini emazi umntana wena ngaphi nani wena 8 months
egoqoze ekhupha izitye ekhupha iphilchard ekhupha sabe sithandaza nosongo wafika uMichael nci thina ke sesiyayazi xa ifikile inkosi wathi isikhala umntana jokulamkhukhu kasisi wami Yebo. yazi umbone ngenye imini sisondlo nobubele Yebo. yamthandani Hey. umntana mna ukukhuliswa nguyelo akanayo ingane yena Yebo. Okay. amthathe awuva nokuthi nglemshukuza kodwa uyamshukuza uyathetha naye ngilantoni uthini ulimelo wami Yes. so usisilinda ke andibize athi manifike pha ngobanye bosisi abadala Yebo. ababe bebenisiza man kwizinto ezininzi Yeah. bananto benibona ngabo futhi nabeninganazo bananto bathi hayi wethu Thashi ndikuthengele nansi lokhwe hayi wethu Thashi nanthetha la izihlangu ndinxibe ezohlangu Yebo. so kundibizile ngeke ndizombona kanti usisile uzovela ezenedawuli xa sihlika apha i-remote yakhe yofika kule ndawo yeyamaTshayina Yeah. ngelo xesha ke ndandine-stress sabantu nandihlala nabo yeyi bayastressa abantwana Yes. abanye bafuna ukuzibulala xa uthi umuntu makazibulale usalambile kuqala funa uqala atye kuqala before afe xa egqiba ukutya sele ephuma phandle uyodlala xa umbuza uba ngoku uthi uyasweleka sele ehambile ezinto ziyakwethusa ke mphefumula uba ucinga njani ukuba umntana afuna ukuzibulala Hey. Yebo. so stressed nyani ngelo xesha usisi wavela wandifaka kwenye indawo yamaTshayina phaa kwasayinwa yabona ukuthi manditshintshe ndatshintsha yeyi indiye lalindimasaja pha lalide lime nangeenyawo lisithi isithi iimasi zam ziqinile ndandingathanda ndithi inkosi yam yini lo sisilinda ndizise kwethixo yo ndingasalili tata yabona inoba ndawukhala nakule game because yo ingathi ndithwele into ndikhathele bazalwane yo ndikhathele so ndizobuya ndizobuya siyaqhubeka nomthandazo singayeki uthandaza ngawo yo bantu baseCape Town ngicela ukuphinda ndikhulume lento bantu bakwaNongoma sanihlalana emthandazweni bantu baseNgcobo kuthi uyavutha umlilo pha uthi umama nobuthi uthiwa uyachapha umuntu but malibongwe neqembu lenu manani yongena niyoma pha kwelabala nitsho umthandazo oshushu yabona uba kuthiwa kuyaliwa lapho ndicela nenze omnye umthandazo oshushu nizimele apho noma ngolwezithathu noma ngolwezingaphi nitsho umthanda ningayeki ningene door to door nithandaze sizawufika nathi nje sizawufika nanibona ke mna ndifika ke mna ndivele ndifike andiceli mntwini vele nje umuntu umama nomama athi yewethu uphina usesephothethwa ndithi hayi ndiseKapa athi yo hayi mntakabawo uyayizula into nophofu naye wenza the same thing kodwa kulwa nami so ndizawufika ke bazalwane ndizawunivizithela ke ngokwindawo ngendawo ke bazalwane bam anikwazi ke bazalwane ukuthi xa ndiseMpumalanga ndivizithele icawe yaseMpumalanga ethile ndicima mhlambi bandiye eMpumalanga siyawuhlangana kwindawo eyi-1 siyawufuna ivenue eyi-1 asithandazanga ke bazalwane zawunixelela ndiyacela ke nazi that xa siya kulo mvuselo noba ye-2 days sibeka phansi amacephe because sizocela uNkulunkulu asisize sizawunikeza ke leyo nto leyo ningazihluphi ngoyothenga izinto ninayo lo mikhuba yokuba andingomprofeti ndingumntana wenu zawulala ngezi zabantwana ingubo so ningathi ngicaza uba kucaba nawo abantu hayi sicela ungezi ngapha sikakulungiseleli ndizavele ndingene ngenye imini ingalungisanga so niyanithanda ke bazalwane ndingani attenda nonke kodwa ndikwazi yabona ndiwesi ngoku ndithi ndisayifuna ndivuba ndikhathele andikwazi so Nkosi yomusa mayinsikelele ndiyanithanda hlalani nithandaza izinto zenu ziclaimeni kuNkulunkulu khona izinto zenu eningenazo eningenazo nje kuba aniziclaimi kukhona igame uSimeza wandihleka nsithi ndiyayidinga mina imali yami ndiyayidinga Yesu imali yami ndiyayifuna imali yami uthi ayibosisi
zakube mzuzu yangena i-5,000 awuzwe ayosisi Yebo. uthandaza njani na wena ukukhona claima into yakho because Yes. uNkulunkulu usinikezile izinto Yebo. nokuphila oku uthi Yes. mina niphilile andizugula apha awuzwe uyaziclaimela nje yebo and xa uthandaza ukholwe umthandazo uthandazayo amen so ukuthandaza usithi ayike ndiyathandaza nje kuba abantu bethandaza thandaza uye straight kuNkulunkulu uthi yabona uNkulunkulu ndiza kuwe ke ngenxa yalento Yes. and ndiyayazi bana wena ulalela imithandazo yabantu yes ndingomnye wabantu abaze kuyo uyanithanda uNkulunkulu ngeke anibulale anitshabane njengoba kumasitwana ufa anizufa yebo in Jesus name Oh. amen sibonge kakhulu Amen. hayi ngiyabelieve lokho sekukhulumile kwanele futhi sibongile kakhulu impela masenza iphutha abazalwane nisixolele kodwa nje ngiyakholwa ukuthi asenzanga iphutha siphinde abanye abantu asibazi kenye into tata yes Bekungcono bese mhla ngikhulumela bekuba kuleyo khona part le impela uproject manager nguye kwabaziya abantu Yeah, but ke yena akafuni but ukuba. wonke nje umuntu obe nesandla emkhulekweni esiqeda kubuya kuwo nje wase Cape Town nayo yonke eminye inkosi ayini Siyabulela bazalwane. busise siyabonga kakhulu sibonge futhi umoya ongcwele bazalwane sibonge yo ipresence yakhe uyasihlonipha lo tata uhleze nathi Uba sigayidwa utata, yeye nguye uyasihlonipha vele Oh. inoba yesuka noba bayathetha bathi siyahamba ke ngomswa phezulu hey siyohlala eKapa yo baqoqa imithwalo yabo singobani thina yo Lo mandibonge kuhlonishwa ngalolo i-kingdom hlobo. princesses zam yebo my kingdom princesses thathu Mm. kwakhanya bayekhona nomnye nkosi yami abebaninzi but aba bekhona ngaba abanilalisi ke bazalwane ngabantwana bami abayasiyalwa sipha Yebo. bashouta imini obusuku bazali xa umntana wakho uye wathi makangene ku-kingdom princesses ngicela umyeke ngo-8 umnike ifoni umthengele idatha siyakhonza Yes. makangahlali umntana ngo-8 o'clock ngoba mina ngoku xa ndiyaphaya egroupini fika abantu bebathathu kodwa anindilalisi sisinomtha ngicela ufake umntanam sisinomtha yazela sike sikhonze sibe babini awu kodwa baningi abantwana abafakiwe 40 15 okanye 49 ngoku yo andifuni ke loo nto bazali yebo because usube ndiyeke yonke into yam ndistophe zonke ii-meetings zam mna ndingumuntu obhizi kodwa ngo-8 o'clock Monday to Wednesday siyathandaza nibakhumbuze uba ngolwesithathu sine-fasting from ekuseni till late Yes. ngo-6 o'clock siba nee-prayer items ngoba banezinto abadinga ukuthandaziswa ngazo nami endiyane ndiqonda ubana sendingene kuzo nami ndiyasizakala Yeah. kuyafastwa ningabaphakeli ningabaphakeli Yeah. ekuseni ngolwesithathu niyawubaphakela emveni kuka-6 Yes. ngoba siyathandaza Yeah. nyamani baxela umqiniso ufastile wena ngolwesithathu awuzuyifumana i-chicken licken namhlanje Yep. because uyayifumana emveni ko-6 o'clock nje siphi kingdom princesses cela sizimisele ngo-12 ebusuku siyavuka sizawuba ne-shift ke ngoku zawu group ethile ndithi abayi-5 ubani bayavuka ngo-9 abayi-5 ngo-12 bayavuka abayi-5 ngo-3 bayavuka because kufuneka kube khona abalindi Yes. usathane udinga nina kanye ufuna nina and imfundiso yakhe inkulu kakhulu lapha kuni so bantwana bam sanobahlupha abazali beni sanobakhathaza khona umzali i-testimonies bazalwane ezifikileyo after ewese Cape Town uthi omnye umama uyanifonela uthi mntanam umntanam abantwana bam ababini abemkayo kudala ndibazi babamka bathini ndibabone befika ekuseni Okay. belandelelana omnye uvela le uthi wakudala ndihambe ndicela ukuthi mabathandazele ndisiya nasebantwini bana mababuye bafikile uthi omnye mna umntanam ebenezimali zakhe uye wandicela i-account Yebo. wandinikeza 200 wow abantu there are many tests uthi omnye siyasebenza thina ngoku esingaseme bekudala siyofola inkulu into ibiseKapa that is why kube khona ugqutshe bazalwane Yebo. ningathuli apho eKapa eish ndibonga abafana bami abancane bethunana Yebo. yabazi abafana ke ngaba kwaTata uDelihlazo lo wayendamkela oh yes zingani zami ziyaxa ndikhona oh yebo hey laba babili aba babili Yebo. bakhona nabanye Ehhe. khona nomnye umncinci obethi keeper kuthiwa nguMelisa yebo mncinci ke yena ke okay yena ke xa ndipha uyandigada ubana ndidlile na inguye nomnye kuthiwa nguwowo
Yebo. ukhona uSisinomntu usekhona utyile Okay. so besinenkonzo yabantu epasika so kwaba khona inkonzo yangomgqibelo waye bayini umoya ongcwele phaya Yebo. so bafana bam ndizabana igroup yenu nani because ndiyanibona that niyamdinga umuntu oza kunisiza inkosi enisikelele apha eKingdom Nkosi yami Dehlazo mamuqhubu nonke abantu base Cape Town Yes. abaye bafika Nkosi yami bezokundikroba pha bandiphathela ke la fish le ndandisala ukuyinikeza lo wami Yebo baye bandiphathela yabulela ke bazalwane inkosi nisikelele niyanithanda bonke abazalwane abanikelayo bazalwane endami kanifufutheka pha uThixo inkosi yomusa mayambe nani Yes. amen Ungakamthatha uJesu Kristu amthatha thatha uJesu abe inkosi nomsindisi lalela ungalezi lelo phutha noma ngabe umncane ungathi ngisasemncane yebo noma ngabe umdala ungathi ay mina sengimdala mhlambe kwakumele ngimthathe ngisasemncane ngisemncane sendoneka thatha uJesu abe inkosi Nkosi lalela awukho late as long usaphila ungalezi lelo phutha mawungenza kanjalo ngeke uzuyisole yilawo mazwi nje mina engivala ngawo amen sebonga I believe siqedile siqedile ngomusa wenkosi uJesu Kristu bazalwane asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo sinithanda ngendlela eyisimangaliso amen amen